Вчера вечер отримани вечер младих Червена ружа з нову концепцiju i akcentom na špivanki u zabavnim duhu. Publika mala na hodu posluchac 12 kompoziciji, z kotrih dze pojedni už buli vyvodzeni na skorejších ružoch, a medzi njima buli i 4 autorski kompoziciji, s kotrima nastupali mladi špivači i muzičare z Otjotjova, Kocura, Novoho Sadu i Ruskoho Kerestura. U kategoriji za najkraši životski hlas, košarku Červenih ružoh i penježnu nagradu od 5000 dinari nagradzena Ivana Čordaš s pisnju Ljubim dižđi od Miroslava Papa. Marina Roman za avtorsku pisnju Zanjho prehlašena za najljepšu medzi novima kompozicijami, a jak nagradu dostala 6000 dinari. Nastup Kristini Afić zoz avtorsku špivanku Pojdzem, za kotru aranžman napisal Miroslav Pap, prehlašeni za najljepši calosni nastup, co nahradzene s penježnu nagradu u sumi od 5000 dinari.